Ki Sautali ki Seng Bhalang na Umsning Circle, Bagan Thup, yak RBYF, HNYF, KSU, bat KF ki JGP, hene kasngi kila dawa sendan banweng mardar, i orang basnong kapatarim, hadin, baki lalap, ba une orang basnong ulai sernot, sya ubar jela, dagat permanent residential, kapenta bakum ki Seng Bhalang ki persyajur. Habay kran sya kilar patai kuborum takasngi, kinoyalam ki Sauseng Bagan Thup, ya ubak Gabriel Sun, Presiden ka FKJGP Umseng Circle, ubak Lester Nungbet, General Secretary ke KSU Umseng Circle, ubak Bregi Sun, baru Presiden ke HNYF Umseng Circle, ubak Hastings Lengdo, kilapan pau bagi persyajur, halor ganeka kam, balale ada utoi orang basnong, bat kila dawaru naka KHADC, bana usim kahima melim, badai ban penduk sisendan, ya kasanat orang basnong. Sauseng juga Umseng Circle, kata Gantup ya ke KSU, FKJGP, RBF, bat HNYF. Ngaso penranjur halor kejile jong ni orang basnong jong ka Umseng Batarim ke bawah ai ka permanent residential ya bodela kat ba hapren jing ki mo Kiseng Bhalang mo pun yang ki nam taju LP umno penyada ai ka beri unyu trap hari ni lapan ban ngisiam bakum kinigira basnong gidan bagi nang perhitungan ya di bodela ke ngaso berpersarajur nagaleng ini na perak kumbala keren mo lagi yang jam semat kum KSU FPGP bagi ya di dalamnya bakum ni kini jaya basnong umdai tang ha Umseng Batarim lada kidan hang naru ngaso berperanjur ya kena kijinglek ini kena kijinglek iki ai sekiat di badla galong tum ingkong selamat nama tajuk dari bajet jongitra ni nakaliang ka Sauseng jong ka Umseng Circle ni penpau ka jing persajur ya kene ka wapilai pak social media pak lalong viral sepang kene ka jing ai permanent residential certificate jong we ni kira basnong jong ka Umseng Batarim ba ulai dak sendan dak permanent residential ya we ki barjala waswan chongwai haganisno te nakaliang jungi ki Sauseng ibat pawe ka jing persya ban nilat haru ka city sa ibor bahalor bedipet panggani sa halor kani bat nakapor hiru ngi lap ba kira basnong chele kum kini jatkam bat omdei tang po Umseng bat sa kiwi ki dong ki thanyo kari boiru te menta ban keren baik sebang ni orang basnong jong ko Umseng Batarim te man kapor bangi julai ban cek iki kot kisla teng i nagaleng Seng Bhalang i sulap ni julap ba kibun ki khar barjala ki badon ya ke epek nagani kisnong te kidon iki epek iki adhar card jok nagbanani kisnong rekim sah kani kisnong kisa sagwe pat kisnong te kumta nagaleng jungi kerpat ba sagibor bhalor ba gimde ban ailat kumi kini jait kam makin nang yak sunang ni kumate wal ada de ban pen no kumurang basnong ru in hap long kibor bhalor kitep khamai kata te nagaleng jungi persajur bat ni dawa ba pen dan basnong lada don kam ban pen ru Nagaleng Baseng Bekasi Student Union lembar kiperlok Seng Bhalang nado ka RBYF FKJGP bak HNYF ru kita lang hande magberpaw ya kajing persyajur kajing tiam sim bat kajing bitar ya woi ni basnong jong ka Umseng kata Umseng Batarim bakam da perkapsyo ya ka lawai jong ka jai bunreu bakam da perkapsyo ikipai jong ka bri unong trap uba suai sernat kumar syaki barjala ki bang ngimtep ki dei na ai ngimtep ki pai na ai ngimtep ki wan na ai une rong basnong dangsian atrai ki yogi leng ba social media leng ba ki media ba ula ai kawai ka sernat ya u Sonu Kumar uba ngimtep wan na ai ubala ai ka permanent residential certificate uba kendiat ka badang sejarah ha ubenai atnu turek ujayong ba une ujung hi ubar jala lemba kajing kudup jong une urung basnong lemba kajing ai sanat jong une urung basnong ubar la songtrai sisa ubar lanut ban sakti ya iwe long keme iba napo basnong Umseng hi te kumta nakaliang Baseng kalabu kajing dawa kalapun poi ka city kalabu kajing dawa sya usiyam ka KHADC lembat ipaim ka imam lim ban wenno ban pendam no ya ka sanat jong une rong basnong namar ba kumbang hitip lada PI sernat permanent residential certificate ya ibar jala
kan up ke jingma ke bakrau ya kari bagajak bendreu namar ba ngitip yang ba jinglong sung trai jungki namar ke kuduk jungkung kini kijak ki romba sinong ki sonut ban lusia ya ka khai ke pateng ya ka khando ka siap wat ya ka sungkha song ban ru te kunta ina bu ka jingdawa hakmat i chief executive member ban weng no man pendam no ya ka sanat ke ba kuno romba sinong ulong te tangnani pintin ni penpa ka jing persyak jor ba ki kerpat ba mordor hi ba nakalian ka KHDC ka di ban weng no ya ka jilong romba sinong tip mentang ya ka MRSSA la pentrekam ka MRSSA ajal khandreu la pentrekam de kapau sai ba unir ba snong la pen ye ki kendon jong khane ka ba hak tu ka smi ba yo kem ya utu mender ya utu barjala nariang ka polis opos ka om bakam itu te ka pen pau sai ba urung ba snong kham pentep ba don kita nong song lai hendrai pen ban ai man pose daka permanent residential certificate te kane kanong kakruwa kabak kulum lang ya baro kira ba snong jong kabri ga nyutrap ba perkhat ya kalawai kajing a permanent certificate jong pi ya ki barjala dai tang baga kabu kajing ma hendrai kapen ya baru ya kali baga jadi